зайшоў сьогодні на галерею, такі амаль зімовы вечар. Мы сёння распачынаем другі сезон цикла открытых лекцый агульным загалоўцам галоўнае пытанне, які ладзіць універсітэт зараз разам з міжнародным універсітэтам. Сталыя удзельнікі праграмы летучага універсітэта памятаюць, што першая серія, першы сезон циклу знаходзіцца ў лекцыі Восточнага універсітэта, і ў гэтым цикле сябры таімнага летучага універсітэта разважалі пра тое, што яны лічаць самым важным, самым праблемным, самым значным в нашей ситуации. Это были доследчики, академики, ученые. И мы вышли, курс закончился, мы вышли его продлить и преподавать в это место, приглашать людям с другого класса, другого кшталту профессии и деятельности. Людям, які задейнічені працюють у медіасфері. Гэта было зроблена з той причини, що, як мені здається, знижки, які працюють з інформацією, вони знаходяться і живуть в некальких, тобто в самі центрі тої інформаційної простори, якої ми всі включені. І пропонує їм так само подумать, разважать про такое головное, про то самое актуальное, что изобразить, не приближая до роздума, в нашей ситуации. Первая лекция в этом сезоне, Люсина Чикаго, занималась журналистику. И я рада представить вам нашего следующего лектора, Александра Костова, районного белорусского журналиста, доследчика университета. И будем распоминать про зміну модели медіаспоживання і інформаційної журналістики. Мені здається, що тема буде важна і цікава не тільки, здається, навіть не стільки для самих журналістів, скільки для більш широкого кола, бо зрозуміло, що ось уже не місяць, 5 сьогодні ми представляємося. Говорить про те, що медіа становиться все більш важливим в нашому житті, що вони відбуваються у людей. Зараз навіть час від часу не зрозумієш, де не реальність, тое, що є такого названня, а тое, що є медіа, тому що тематика, яка дуже залучена. Якщо все, там буде саме інформація, яка по самих характерах. І тих, хто має некие наміри впливу на соціум, інформацію, і не питається практично свої ідеї і коштовності, то это такие детальные речи, которые важны для нас. У нас будет час на саму лекцию с презентацией, когда подавать будет Спитати Волжский, а потом будет час для дискуссий, для питания, для своих развагов и обміркувань, того, что вы бачите. Дякую вам за увагу. Сцена ваша. Дякую, Оксана. Добрый вечер, сябры. Мы сам не захотел робить лекцию, я хочу показать несколько цікавых фактов, несколько цікавых назиранняў и пытанняў, які хвалююць мяне, ну и хвалююць некаторых іншых, хто спрабуе даследаваць медыа. Ну, а так само, хто спрабуе кіраваць медыа ці зарабляць медыа грошы. Гэтая презентация собрана з некалькіх презентацый, я буду спасылацца на них. И вот на самом початку я мушу попросить приглашение, вот эта спасылка, она не зусім працоўная. Тому я организатором выкладу сапраўдную спасылку, и уже сапраўдная спасылка есть в Facebook. Вот. То, что она не зусім працоўная, я заўважу уже по неправильности. Тому мне тяжко будет поправиться. На самом початку я хочу звернуть увагу на такую речь, как медиаписьменность. Это одна з вельмі на сённяшні момант актуальных праблемаў, і тое высвітлю гэтай праблемы паказвае у тым ліку расійска-украінскі ці украінска-расійскі інфармацыйны канфлікт, які мы зараз можам назіраць. Хтосьці яго называе інфармацыйнай вайной, хтосьці яго называе па-іншаму, хтосьці называе гэта як проста прапаганда, ну, можа быць рознае значэнне. Вот тут есть посылка на ролик, які доступны
на YouTube, яго пераклалі сябры з проекту «Настаўнік.Інфо», ролик Дэймана Брауна, як знайсці ў навінах правду, ці нешта блізка да яе. Ён вельмі кароткі. Зноў такі прашу прабачэння, у нас няма зараз магчымасці даць добры гук, таму проста не мае сэнсу запускаць гэты ролик. Ролик вельмі проста тлумачыць, чаму трэба шукаць першакрыніцы, чаму трэба звяртаць увагу на некаторыя факты, на якіх грунтуецца навіна, а таксама чаму падчас вельмі вострых нейкіх канфліктных сітуацый не трэба сачыць за навінамі бесперапынна, а трэба даваць час журналістам прааналізаваць навіны і даць пэўнае больш абгрунтаванае меркаванне. Гэта некаторыя з гэтых парадаў выглядаюць крыху парадаксальнымі, але яны ёсць эфектыўнымі. Рухаемся далей. Вот эта спасылка уже сапраўдная. Я уже проверял ее несколько разов. Это недзе год, полторы года назад я робил презентацию огляд найновших тенденций в галіне медиабизнесу, и калі коротко сказать, для традыцыйных медыа ўсё кепска. Усё кепска по розных причинах, збег абставінаў, але одна з важных причинаў змены ситуации на рынку это то, что есть интернет и есть магчымасць атрымліваць інфармацыю в інтэрнэце, аўдыторыя пераходзіць в інтэрнэт, але в інтэрнэце зарабляць грошы традыцыйныя медыа не навучыліся. Вучацца, але пакуль што гэта не дае добрага выніку. Але калі будзе жаданне, можна будзе гэта праглядзець, і это, так мовіць, тая частка, якую таксама варта абмяркоўваць. Далей. Некалькі падсумаванняў з той вялікай прэзентацыі, якую я не паказваю. Газетный кризис по паводле даследчыкаў працягнецца як мінімум до 2017 года. Пасля гэтага, магчыма, ён будзе па-іншаму называцца. Не кризис, а нешта горш. Цикл. Мяркую, што прыбыткі ад выпуску газет, папяровых газет, скарацяцца на 5%, а прыбыткі ад рэкламы на 7% до 2017 года. Гэты прагноз, які быў зроблены напрыканцы 2013 года, ужо не адпавядае рэчаіснасці, яго ўжо пераўзвышылі. Некалькі пытанняў, якія стаяць перад грамадствам. Праблема лавіны інфармацыі. Лавіна інфармацыі – это не значит, што інфармацыя, якая вся абрушваецца на нас, уся яна карысна. Вельмі часта это белы шум. Але мы гатовы, і вот ёсць нават такая основа аўтара кнігі «Продаж віна без бутэлек». Люди готовы платить за авторитет тих редакторів, чи фільтруючи пункт погляду, здається найбільш адекватним. Тобто медіа, можливо, буде вже працювати у ролі не того, хто пропонує великий конвейер на яких шмат новинів, а наоборот, редакція – це той, хто більш авторитетно вміє відбирати, фільтрувати новини, і там є тільки те, що потрібно. Ось такий пункт гледжання так само зараз вже є. Проблема копірайта. Є різні підходи до того, яким чином оборонити авторські прави, особливо з уліком інтернету. І ось одна з пропановок є, що оборонені прави не будуть. Буде плата за те, що нельга буде отримати іншим чином. Наприклад, за те, як присутнічать у прямому ефірі. У прямому ефірі сачить за телеканалом, а може бути після бесплатно проглядаць записи вечаровых перадач раніцы і так далее. Ну, то бок, нейкія падыходы, якія будуць адрозніваць прямы эфір, які будзе хутчэй за ўсё платным, і бесплатныя нейкія іншыя версіі. Ну, гэта зноў-такі разважанне. Яшчэ адна важная штука. Магчыма, для рэдакцыю будзе платная паслуга пакамунікаваць, паразмаўляць з журналістамі, задать питання і так далі. Бо журналісти можуть конвертувати свій час, особливо, коли це журналісти зорки, можуть конвертувати свій час у те, що, як порозмовляти і відказати на питання людей. Сьогодні це відбувається найчастіше безплатно, але є і інші випадки. І інформаційне гетто. Про його от сьогодні ми будемо говорити, ну, принаймні я постараюся говорити про цю проблему. Інформаційне гетто не мусить переконувати читача читати інші матеріали, не тільки ті, які яны шукають. Про це ми будемо говорити. Коли ми читаємо паперову газету, то ми випадково чи не випадково знаходимо не тільки те, що ми хотіли знайти. Ми читаємо артикул, який просто притягнув увагу.
Калі мы шукаем нешта в інтэрнэце, мы задаем пэўныя пошуковыя словы, і мы знаходзім менавіта тое, што мы шукалі. Але мы такім чынам можам не даведацца нічога, што мы не хацелі шукаць. То бок, калі мы штось не ведалі, то мы і не даведаемся. Мы даведаемся падрабязнасці таго, што мы ўжо ведаем. Гэта можа быць пэўная праблема. І вось проект пра гэта спрабуе разважаць. Теперь это было все для затравки. Теперь для затравки крышечку социологичных дадзеных. Сёлета летом компания Сатио по замове Internews Network провело даследование городского насельніцтва Беларуси про тое, як люди споживаюць медыа. И некоторые вынікі гэтага даследавання, я хочу показать, яны мне падаліся цікавымі па збегу акалічнасцяў. Тут есть посылочка на артикул на медиакритице, где я спрабаваў таксама про гэта разважаць, таму калі раптам сёння тое, што я кажу, будзе больш сумбурна і менш запомніцца, можна паглядзець там. Ну і паспрачацца можна і тут, і там. І вось па дадзеных гэтага даследавання ёсць некалькі цікавых рэчаў. Інтэрнэт ужо з'яўляецца адным з галоўных пастаўшчыкоў навінаў для беларусаў. 84%, фактично 85% белорусов хочуць и атрымліваюць навіны, менавіта навіны в интернете. Ой, пробачьте, на телебаченні интернет. Другая позиция 64,5%. Эта позиция другая по колькости, и эта позиция, в принципе, павялічваецца. Ёсць, калі мы будем забегать чуточку далей, ёсць люди, якія не маюць телевизоров, але глядзяць телеканалы в интернете. Есть люди, которые увогуле не зважаюць на телеканалы, тому эта ситуация будет трошечку меняться. Але что уже докладно меняется ситуация, это радио 34%, эта категория увесь час поменьшается, и друкованные газеты. Хотя, натурально, ніколі нельга сказать докладно, что конкретно имел на увазе респондент, когда он отказывал, где читая ее газету. Может быть, он читает ее в интернете. Тому отказ может быть не зусім докладным в некоторых выпадках. Доля аудитории у разных типах медиа сярод беларускага насельніцтва, ну, я разумею, что тут это можно долго разглядать и робить две або іншыя высновы. Я трошечку подсумую. Тут интернет, газеты, радио, телебачение, и по колерам читаю раз в месяц и реже, несколько раз в месяц, один раз в неделю, несколько раз в неделю, каждый день не использую данный вид, ну и затруднились ответить. И тут важно, что користание некоторыми видами медиа значно поменьшается. Например, радио и газеты не используют данный вид медиа, СМИ. Что для меня особисто было цікаво, переважная большинство респондентов все еще глядят новины по телебачению, это 60%, разом с тем в интернете 41% глядит новины, шукая новины щодня. Новины по радио слухают 15%, газеты читают щодня 6%. Ось мне, як чоловіку, який працює в газеті, ну, это выглядает таким вот страшным показчиком, хотя, ну, напевно, ее напрунтовали. Только 41% паров в Беларуси, в принципе, читают газеты. Ну и вот тут отказы, чему не читают. Недостаточно других СМИ, это самый популярный отказ. Ну, я так и люблю, печатная пресса, дополнительная статья расходов и так далее. А теперь крышечку з іншого боку, каб нейкім чынам патлумачыць, прынамсі я паспрабаваў патлумачыць сам для сябе, што адбываецца. Ёсць тэорыя, ну ці ідэя Маркса Прэнскі, які прыдумаў, што ёсць людзі, якія нарадзіліся пасля 80-го года, для якіх інтэрнэт быў для іх натуральным з'явішчам. І вось Digital Native он их назвал. Есть поколение крышечку старейшее, например, я до его належу, кто с интернетом познакомился, ну не смог с ним разом жить. И я таким чином лишь бы иммигрант, а не абориген.
Ну і ёсць про гэта не казаў, але натуральна ёсць людзі, якія так ці іначе не эмігрировали, не нарадзіліся разам з інтэрнэтам і не хочуць знаёміцца з лічбавымі тэхналогіямі. Калі браць на ўзбраенне гэтую тэорыю і паспрабаваць суаднесці яе з узростамі насельніцтва Беларусі, то бачны пэўныя такія заканамернасці. Ну, гэта таблічка спрацаваная Белстатам па выніках апытанняў, перапісаў, гарадское насельніцтва, сельскае насельніцтва. І вось, калі лічыць, што тыя, каму зараз 30-35 гадоў лічбавыя абарыгены, то іх у нас дастаткова шмат. Наступнае пакаленне, і тут далей мяжу правесці складана, лічбавыя эмігранты, мяжу складана правесці, бо не заўсёды яна залежыць ад узроста. Часам яна залежыць ад таго, чым займаецца чалавек. Напрыклад, калі я прыйшоў у журналістыку, журналісты мусілі абавязкова карыстацца пішучымі машынкамі. Калі яны не карысталіся, то гэта было, прымушаюць машыністку працаваць і гэтак далей. І пры мне журналісты пераходзілі у незалежнасці ад узроста з пішучых машынак, з аркушоў паперы, дзе напісалі асадкай, на камп'ютары. І гэта было дастаткова хваравітай працай. Разам з тым, у незалежнасці ад узроста шмат хто перайшоў на новыя тэхналогіі і карыстаецца. Натуральна, што не толькі журналісты пераходзілі на карыстанне інтэрнэт-тэхналогіямі, лічбамі тэхналогій. Таму дакладную мяжу правесці нельга. Разам з тым ёсць і людзі майго веку, і больш маладыя, якія не карыстаюцца ні інтэрнэтам, ні камп'ютарам. Адзін з вядомых грамадскіх дзеячоў, дастаткова малады, напісаў і 5 гадоў назад выдаў кніжку, якую напісаў ад рукі, і яна была на аркушыках папер, я быў вельмі здзіўлены. Бо, на мой погляд, это ўжо цяжка проста пісаць і рэдагаваць тэкст не на камп'ютары. Але разам з тым людзі розныя. Калі паспекуляваць і паспрабаваць правесці ўжо дакладную мяжу, я казаў, што яе правесці немагчыма, але калі паспрабаваць, то можна так палічыць, што лічбавых абарыгенаў у нас крыху больш за 4 мільёны. Лічбавых эмігрантаў амаль 3,5 мільёны. І ёсць яшчэ невялікая колькасць у параўнанні з гэтымі, але разам з тым значная колькасць, 1,8 мільёнаў, тых, хто не карыстаецца лічбамі тэхналогій. Зноў-такі, это спекуляцыя, это не ёсць дакладнымі лічбамі, але тэндэнцыя, в прынцыпе, зразумелая, што гэтыя дзве катэгорыі павялічвацца хутчэй за ўсё не будуць. Ці яны будуць, хутчэй можна казаць, што яны будуць захоўвацца ў нейкай нязначнай колькасці. Натуральна будзе павялічвацца гэтая катэгорыя. І гэта ўплывае на працэс медыаспажывання, гэта ўплывае на тое, якія бізнес-мадэлі ў медыях будуць працаваць, і это ўплывае на тое, увогуле, з чым будзе журналіст заўтра. Бо калі мы пачынаем разважаць, некаторыя спецыялізацыі журналістаў уже сёння выглядаюць не прыстасаванымі да сучасных умоў. Выкарыстанне інтэрнэту для атрымання навінаў, вось это то была тэорыя, тут, так бы мовіць, эмпірычныя дадзеныя, калі верыць таму, што рэспандэнты сказалі сацыолагу. Бо, в прынцыпе, людзі часам кажуць зусім тое, што ёсць, а тое, што яны думаюць, было бы правільна сказаць, ці ім сорамна, можа быць, нешта сказаць, і гэтак далей, і гэтак далей. Але, ў прынцыпе, бачна, што у залежнасці ад узроста выкарыстанне інтэрнэту адрозніваецца. Калі гэтыя дадзеныя накласці на тое, дзе паводле дадзеных Белстата прысутнічае моладзь у Беларусі, то мы можам адразу прагназаваць, дзе сучасныя онлайн-медыі могуць быць больш паспяховымі, а дзе менш. Дзе папяровыя медыі маюць большы выклік, дзе радыё мае большы выклік,
где яны могут еще крышечку пошить и пошакать. Может быть, кто-то поспеет придумать новую бизнес-модель, и тогда можно одразу готовить модель. Так вот, тут есть какая-то разборка. Вот у вас самая темная пляма. Ну, відавочна, што Гора-Городская акадэмія паўплывала, напэўна, на гэта, чаму там занадта шмат маладых людзей. Яшчэ маладых людзей, але не таким колером. Это Минская область, одна из самых таких молодых областей, а у остальных это плямки. И можно зауважить, что коли у Минску и Минской области 69 и 70% користаються новинами менавіта з інтернета, не хочуть інші крайниці використовувати для інтернету, для пошуку новин. Ну, телевізор хочуть для забави чи для чогось іншого. То, наприклад, самий низький показчик у Брестской области 56,2%. То тут просто тенденция есть. Можно, конечно, ее переоценивать, бо, ну, насамрэч, гэтыя дадзеныя, ну, не описывают ситуацию в каждом конкретном населенном пункте. Хотя Белстат и паспрабаваў раскласці ў прывязкі не толькі да областей, не толькі да раёнаў, але і да пэўных гарадоў. Але ўсё роўна гэта будзе вялікія дапушчэнні. Разам з тым, ну, нейкія тэндэнцыі тут заўважаны. Ужо недоўга засталося чакаць, калі лічбавыя абарыгены пачнуць выхоўваць унукаў. И поступово будут замещать іншие поколения. Але важно, что те поколения, які не замещают, в принципе, сегодня были основой, на якой опирались традиционные методы. Это те люди, которые были готовы платить гроши на покупку газет. Это были люди, которые были готовы, не глядя на рекламу, глядеть на новини по телебаченню. Это люди, которые набывали короткохвалевые приемники, как слухать радио «Свобода», там ці іншие радиостанции, ну, ці FM-станции шукали там новини. И это потребовало працы журналиста, который робив новини. Ці предсказания смерти паперовых газет нарешті справдяться. Ось, коли, может быть, хтось не ведає, ось гэта первая сторонка часописа, где кажут про смерть паперовых газет, и она вышла, уже не памятаю год, но это уже годов 20 назад. Уже тады было такое предсказание. Ну, и оно, конечно, не справдилось, але разом сказать. Який лёс напаткае паперовую прессу? У нас? По всем свете, не только. Ну, есть мнение, что, допустим, в странах, где индустрия паперовых газет она была развита, ну, то есть люди могли с утра получить свежие новости к порогу, в них она как бы продолжает жизнь, ну, там, в Великобритании, еще где-то. А там, ну, а у нас, как бы, эта индустрия вот доставки свежих новостей не создана, и, соответственно, ну, тут точно все загнется. Ну, есть такая идея, але кризис у паперовых традиционных медиа, не только и газетах, паперовых, узник и в Соединенных Штатах, и в Германии. А вот у нас этот кризис не так заўважны, бо шмат якія медыа падтрымліваюцца з нерынкавых, так скажем, крыніцаў. И вот, например, во Франции так само выбирают нерынковые крыніцы для падтрымання паперовых медыа, бо вельмі шкада, калі закрывается газета, якая выходила некалькі стагоддзяў. Это пока, что называется. То есть это же как бы, системы держатся в том числе и на людях, ну как на материале. И если люди стареют и умирают, как бы, а молодой журналист, пойдет ли он в древнюю газету, ну как это, разве что по распределению там в годик. Ну, я не думаю, что тут будет працаваць фактор распределения, але вот у іншых моделях не узникла место працы для вялікай колькасці журналістаў. Вось калі браць онлайн-выданні, якія пачалі ўзнікаць, то там журналістаў так шмат не трэба. Там лічаць, колькі што мусіць каштаваць, і оказывается, что калі зачиняются традыцыйныя медыа, то журналістам трэба перавучвацца і
за меншыя, можа быць, грошы, ці у большай колькасці працы, больш часу працаваць, больш рабіць выкладанняў у новых метадах. Ну, то бок, гэта праблема не толькі у нас, а праблема ва ўсім свеце. І вось калі браць скандынаўскія краіны, то прафсаюзы журналістаў змагаюцца за тое, каб новых супрацоўнікаў не прымушалі падпісваць кантракты, па якіх яны будуць універсальнымі журналістамі і будуць не толькі пісаць, але і здымаць, і манціраваць гук, і так далей, і так далей. Але маладыя журналісты падпісваюць гэты кантракт, бо нічого не стаецца. Ну, насамрэч, тут няма канкрэтных адказаў, ёсць меркаванні, якім чынам гэта можа ўлагодзіцца, да чаго можа прыйсці. І адно з меркаванняў было, што, магчыма, газеты застануцца як тое месца, дзе будуць столькі меркаванні, а навіны будуць у іншым месцы. І меркаванні будзе цікава пачытаць. Магчыма, газеты і часопісы. Іншае меркаванне ёсць, што газеты застануцца як падсумаванне вынікаў мінулага дня. Ну, то бок, калі сёння газеты ёсць, якія паспяваюць выйсці падчас футбольнага матча і ўжо падводзяць вынік, і заўзятар, выходзячы са стадыёна, можа набыць газету, дзе ўжо все апісана, яму будзе прасцей абмяркоўваць сябранне за келіхам піва, які быў матч, то, у прынцыпе, гэта мадэль можа існаваць. Невядома, ці будзе яна прыносіць шмат грошай. Яшчэ ёсць мадэль, калі традыцыйныя медыа, якія маюць аўтарытэт, якія маюць павагу ад грамадства, будуць паказваць, што гэтыя навіны вартыя вашай увагі. Ну, то бок, референтны сервіс. А адказу на пытанне, якім чынам і як гэта ўлагодзіцца, все ж таки не існуе. Ёсць тэорыя. Мне здаецца, што неўзабаве хипстеры просекут, что выписывать часописы и газеты это модно, что это никакой в житті такое не робили, что это их отрознивая принципово, может отрозниться там інших людей, которые в интернете сидят весь час. Тому они берут для себя пару выданий, и все подпишутся, и будет такая репутация, что типа, ну мы же не можем пропустить наступный номер этого выдания. Мода может працаваць. Яшчэ ёсць фактор, я набываю газету ці падпісваюсь, асабліва на рэгіянальную газету, таму, што я тут жыву. І гэта маркер таго, што я тутэйшы, а вот там нейкія чужыя прышлыя, яны не ведаюць, дзе браць навіны. Ну, а если как бы, вот вы пытаетесь построить некоторый прогноз, ну хотя бы попытаться, и вот вы в своих прогнозировании пытаетесь типа, к объективным факторам оперировать, там, привычки, там, изменения, там, да, там. Но ведь мы говорим про бизнес, да, то есть, а бизнес он двигается как бы креативом, или я бы сказал мышлением его собственника, руководства. И есть маркетинг, да? Есть, скажем так, навязывание определенное, да, там, популяризация. То есть, если найдется тот, кто, вот, говорили про хипстеров, может быть, вот если найдется тот, кто сможет хипстерам продать идею, что классно покупать бумажное, кто-то будет мыслить в этом направлении, то какое-то количество экспериментов у него удастся. И поэтому, как бы так прогнозировать, останутся ли креативные умы вот в этой старой индустрии? Потому что все, что отличается, чем отличается там, интернет от газеты, это место, где выводится информация. В одном случае это бумага, в другом случае монитор. А редакция, как бы, и способ производства новостей, он не сильно отличается. То есть, если мы хотим получить новости, нам надо послать журналиста в точку, извлечь оттуда, обработать, как бы, подготовить, а дальше уже техника, как нанести на бумагу или разместить в интернете. Часткова я могу з вами пагадзіцца, часткова не, бо зараз ёсць шмат рэдакцый, якія нікуды не пасылаюць журналістаў. А журналіст, не, і яны паспяховыя, і яны часам маюць лепшую бізнес-мадэль, бо агрэгатарам менш выдаткаў, але яны могуць больш цікава, больш хутка апрацаваць навіну, якую прынеслі некалькі інфармацыйных агенцтваў. І гэта мадэль таксама працуе. Правда, інфармацыйныя агентствы змагаюцца за тое, каб все ж таки яны атрымалі таксама свой кавалак пірага. Ёсць розныя меркаванні, як гэта можа адбывацца, і, паверце, маркетолагі спрабуюць думаць не толькі пра папяровыя газеты, яны спрабуюць думаць увогуле, як зарабляць грошы, і таму
зарабляць грошы праз планшет уже паспрабавалі. Пакуль не вельмі атрымліваецца. Зарабляць грошы праз букридеры паспрабавалі. Пакуль не вельмі атрымліваецца. Але разам з тым гэтыя мадэлі пачынаюць распрацоўваць. Я прошу прабачэння, была пытанне ці рэпліка, ці прапанова. Мне здаецца, што в ближайший час можа спрацоўваць такая фішка, што, напрыклад, там хуткія навіны я читаю в інтэрнэце. Так. А калі еду ў дарозе, то читаю часопіс, дзе читаю вялікія рэпартажы альбо аналітыку, як кніжку. Колькі гэта можа працягвацца, як цяжка сказаць. Гэта магчыма, але пытанне, ці захочаце вы набываць гэты часопіс. Бо в інтэрнэце таксама яго можна знайсці. А калі вы яго знойдзеце бясплатна в інтэрнэце, то як заробяць грошы тыя, хто яго зрабіць? Ну, вось гэтыя мадэлі яшчэ не адпрацаваны. Але пра гэта думаю. Мне таксама пытанне, калі ўжо мы пачалі абмяркоўваць вашы задачы, што вы маеце на ўвазе, калі гаворыце вось традыцыйныя медыа, традыцыйная журналістыка? То бок, гэта там пішацца формы і падача матэрыялу, то бок гэта папера ці дыджытал? Не. Ці гэта пра нешта другое? Гэта пра нешта другое. Гэта пра нешта другое. Папера гэта можа быць пэўным маркерам, але ёсць тэлебачанне, это таксама традыцыйныя медыа. Ёсць радыё, это таксама традыцыйныя медыа, але вось я калісьці працаваў на дзяржаўным радыё, і была кропка. І у нас было змаганне, перадача выходзіць на першай кропцы ці на другой кропцы. Першую кропку слухаюць там 80% жыхароў Беларусі, другую там 50%. І хто выходзіць на першай кропцы, той зорка, а хто на другой, ну там паўзорка, недазорка. Але разам з тым, ну это была правда. Калі раптам трапляеш на першы канал, то адразу все. Было пытанне канала. Канал камунікацыі кантраляваў, так мовіць, выдавец медыа. По-разному можно называть. Вот зараз традыцыйныя медыа думаюць, што яны кантралююць канал камунікацыі, а ёсць інтэрнэт, які яны не могуць пракантраляваць. В інтэрнэце ёсць канкурэнцыя з іншымі медыямі, і вот яны працуюць па іншых мадэлях. Вот агрэгатары навінаў існавалі і тады, калі было тэлебачанне. Тэлебачанне рабіла агляд прэсы, ну, і было тэлебачанне як бесканкурентнае медыа. Тэлебачанне рабіла агляд прэсы. Раніцай газеты абавязкова даставлялі на тэлебачанне, на радыё, і там чыталі, што сёння трэба набыць у газетных шафіках. Вось зараз ужо гэта рабіць, ну, па вялікім рахунку не вельмі трэба. Хаця рэзідэнтны сервіс патрэбны. Што вось так размяжоўвае традыцыйныя медыа, то я разумею, што традыцыйныя медыа гэта ўсё акрамя інтэрнэту. Усё традыцыйнае, інтэрнэт не традыцыйны. Што дзе тая мяжа, вось прынцыповая мяжа, якую там вы выставляеце? Бо пакуль я не вельмі глыбока так разбіраюся, мне трудна зразумець. Ну, тэлебачанне, там каналы зараз такі шэраг, што гэта не вельмі так уж сильна розніцца ад інтэрнэту, якім там шэраг гэтых магчымасцей. Разумела, што гэта розныя апераванні, розныя сістэмы пошуку, усё такое. Але ж з гэтага кантроля, улады над контентом все равно няма ўжо ні там, ні там. Адрозніваецца, вот шкада, што немагчыма было паказаць, ну, не варта было паказваць мультик, які быў на самом пачатку, бо гука бы не было. Раней было одна кропка, тэлебачання, 2-3. І это все абмяжоўвае. Зараз іх сотні, але люди глядзяць одну-две кропкі. І гэта адрознік. Але хтосьці, вот у меня ёсць сябра, які глядзіць канал «Рыбалка». На канале «Рыбалка» бясконца доўга абсалютна немагчымым для мяне ацэнкі паказваюць пра тое, як чалавек насадзіў прынаду чарвячка, закінуў, сядзіць, там на павадзе там нешта бяжыць хваля, і яму добра, ён амаль схадзіў на рыбалку. Гэта таксама сённяшнія медыа, это сённяшняя прапанова тэлебачання. Ёсць іншыя варыянты, там крышачку больш, так скажем, актыўныя прапановы, але разам з тым сёння на тэлебачанні навіны і ў Беларусі асабліва не карыстаюцца вялікім попытам. Можна взять people-меры, которые даследуюць, калі у нас беларусы глядзяць тэлебачанне, якія перадачы выбіраюць, а беларусы любяць надвор'е. Беларусы не вельмі любяць навіны. Беларусы любяць глядзець серыялы. Але разам з тым, калі браць пакаленне тых, каму зараз 15-20, некаторыя з іх не глядзяць тэлебачанне нават для сериалаў і мультфільмаў, бо на планшетах это зручней. Вы как бы не ответили на вопрос. Я не понял ответа. То есть в
чем все-таки разница, то есть, в принципе? Ладно, я, может быть, немножко с другой стороны. Разница в каналах. Нет контроля за каналом, який раздає. А какой контроль вот с газетами? Вот сколько, ну, 100-500 газет можно выпустить, можно без регистрации там 499 или сколько там? 299 экземпляров. То есть кто хочет, может взять на принтере, напечатать, что можно. И чем разница с аудитория? Человек. Вот вам одразу пропонували проживання. 299 человек могут убачить ваши... Это цифру, которую надо написать на тираже, Нет, чтобы... не важно, вы надрукуете 300. Это не важно, 400, але это вельми отрознивается от наклада 1000. Это не бизнес, это эффект масштаба зовсім меньше. Но в интернете то, что ты там что-то... Популярный социальный блог отрознивается от популярного социального блога колькостью наведников. Ну, то есть я могу начать писать что-то в интернет, но это не значит, что он станет популярным. Конечно. И А в этом это плане может стать популярным. разницы нет с этим листовкой, которую я сделал. Зараз узникла конкуренція з новими медіа, які не завжди працюють, м'яко кажучи, по журналістських стандартах. В нових медіях, якими можуть бути і блоги, можуть бути і соціальні сетки, в этом сенсі розглядатися. Росія вже зовсім їх прирівняла до СМІ. Оказывается, важно, який уплив оказує на аудиторію. Мені не подобається цей підход, но гэта з пункту гледжання, що положить в голову чоловіку. Але разом з тим, ну, гэтый підход так само існує. Вот, ладно, давайте вот смотрите, вот, вы тоже появился интернет, эти букридеры, да? Ну, не предрекали ли вот смерть книжкам бумажным? Ну, тот же самый Amazon. У вас есть букридер? Нет, я читаю с планшета. Но смотрите, как бы конкурировала реальная книжка, бумажная, да, как газета там, и электронная, которую я могу скачать. И тот же Amazon, у него нету складов книг, он печатает книгу в момент ее заказа. То есть, ну, это у тим випадку, коли він робить друковану книгу. Але він продає, зараз про продаж електронних книг перевисив кількість друкованих. І це ніяк впливає. Важно тое, что раней была бизнес-модель, по якой можно было друковать книги и додруковывать наклады, и это давало прибыток. Сегодня мало кто набывает книги в принципе. По-другому, зараз бесплатно, ну, эта час спочатку розглядалася як подарунок інтернету, але разом з тим це не цілком переможена, як боротьба з піратством не може довести до кінця. Зараз автор мусить змагатися за те, щоб на різних електронних бібліотеках його книга не була доступна безплатно. Ось Макс Фрай і ці Лук'яненко з цим змагаються, його агенти, він мусить платити людям, які змагаються за те, щоб цю книгу тут прибрали. І я вимушений був набити цю книгу. Причому я заплачу при набитті цієї книги, ну, наприклад, на Літрес, у 2 рази менше, ніж за паперову книгу. Уявляєте? Це значить, що бізнес вже помінявся. Але ми зараз сказали про книги. То же саме з музикою відбувається. Раніше пластинки давали прибуток, а зараз, коли робиться запис амаль обов'язково починає розповсюджуватися безплатно. Прибуток дають концерти, а записи – це вже нечто додаткове річ. І тому просто це проблема бізнес-моделі. Але коли казати про те, що казала Оксана, от навпростова межа все ж таки, звісно, немагчима. Бо є конвергенція СМІ. І неспроста недавно Совєтська Білорусь отримала себе в подарунок Альфа-Радіо. Добре, ну ось я думаю, що ми можемо вернутися до готової дискусії. Я бачу, що Марина нечто там додать. Я хотела как раз про внедрение новых медиа, поскольку тема ушла. Во-первых, я совершенно согласна, что определить много медиа, вот так дать перспективное определение, очень трудно, потому что понятия еще действительно не устоявшиеся. И в разных дисциплинарных структурах они определяются по-разному. То есть философы ставят относительно новых медиа один вопрос и, соответственно, определяют, социологи другой вопрос, политологи третий и так далее. Уже, например, напомнить, что Совет Министров, Комитет Министров, они специально проводили конференции для того, чтобы определить, что такое новые медиа, потому что здесь возникает вопрос регулирования контента и всего остального.
конференции. В общем, они толком не определили, издали такой документ, который следует дальше обсуждать. Но для того, чтобы вот сейчас, например, нам очень-очень простую такую границу провести, можно сказать вот что. Новые медиа, в том числе и интернет, это такие как бы пространства, где цена входа на рынок гораздо ниже, чем в традиционных медиа. Представьте себе, какие затраты вам нужно понести, чтобы сделать телепередачу или издать газету. И сравните это с затратами на блог или что угодно. И вот я думаю, что для того, чтобы не усложнять вот все, поскольку мы говорим именно о медиа, потреблении там и прочее. Есть еще, например, мнение о том, что новые медиа — это те медиа, где пользователи создают контент. Да, и тут новое понятие журналистики и дальше. Вот здесь тоже можно об этом говорить. Вот, но для нас, наверное, самое простое будет, вот, раз уж мы все равно о стоимости книжки и всего остального говорили, вот сосредоточиться на цене входа или стоимости входа на рынок. Я знаю, что в этой ряду можно проводить там в різних місцях, так? В залежності від того, яким концепті, яким контексті для бізнесу. В економічному бізнесу це буде одним місцем якраз. Але є ще В проблема. правових полях. Есть еще проблема В конвергенции. контексте Там журналистики, не провести я торжество. думаю, добре. Тогда давайте протягнем, а потім вже звернемося. Еще важная проблема лавины информации. Вот Стэнлі Мілгрэм, ён вядомы па розных сваіх эксперыментах, які ён рабіў, але тых, хто цікавіцца сацыяльнымі сеткамі, можа быць цікавая тэорыя 6 поціскаў рукі, адзін з аўтарам якой ён з'яўляецца, ён праводзіў эксперымент з пачтальёнамі. Хтосьці, хто больш цікавіцца палітыкай ці сацыялогіяй, эксперымент па парадкаванні, калі людзей білі токам, бо начальнік приказаў. Але вось ён яшчэ тады, калі павялічвалася урбанізацыя, знайшоў цікавы феномен. Былыя сяляне, якія перабіраюцца ў горад, сутыкаюцца з лавінай інфармацыі. Яны па-іншаму гатовыя яе спажываць. У вёсцы інфармацыя абменьваюцца вельмі актыўна, у горадзе аказваецца інфармацыя зашмат. І вось аказалася, што жыхары вялікіх гарадоў імкнуцца менш надаваць часу кожнаму асобнаму фрагменту інфармацыі і абмяжоўваюць яе паступленні. Гэта было заўважана яшчэ да таго, калі гаворка магла ісці пра інтэрнэт. У інтэрнэце гэта стала яшчэ большай праблемай. Ну вот, калі я быў зараз в інтэрнэце, а не просто показывал презентацию, то тут было бы малюночек социальная графа с Википедии, где было показано, как Ева лайкнула, что там написал Смит, там кто-то расшарил фотоздымки и так далее, и так далее. Ну, так бы мовиться, это была иллюстрация социальная графа. Але мне вот у данном выпадку больше цікавая іншая асаблівасць того, с кем мы обмениваемся информацией в интернете и увогуле самого этого обмена информацией. Бо мы выкарыстоўваем у тым ліку сацыяльныя сеткі для того, каб фільтраваць інфармацыю. Я читаю тое, што параілі пачытаць мои сябры, што лайкнули мои сябры, што расшарили мои сябры. І я не читаю іншых. Нет, насамрэч, я не такі, бо я журналіст. Але большасць людзей паступае менавіта так. Социальные сетки дапамагаюць нам не потонуть у лавине информации. Это добро. Социальные сетки дают нам набор информации, где все однодумцы могут быть. Ну, ці все разом не любят когось. Так само. Вот. Кто-то называет это информационным оазисом. Вот. Недавно у блогу на Радио Свобода это назвали крепостью. Мне все-таки подается, тут больше подобно на старые гетто, которые были в городах и были по религийных, типа национальных прикметах збудаваныя, где збирались люди однодумцы и якія варились у своем саку и мало выходили за межи этого гетто. И уже, так может, протягивающий эту тему про анклавный экстремизм. То есть Кас Санстайн, он был дарацца Обамы, зараз уже он не працуе дарацца Обамы, он увел этот термин анклавный экстремизм. Гаворка ідзе про тое, што людзі, якія знаходзяцца ў адным асяродку і сустракаюцца выключна з аднадумцамі,
іх погляды радыкалізуюцца. Хочуць яны ці не хочуць, это адбываецца. Можна з гэтым насамрэч спрачацца, бо гэта не эксперыментальна даказана тым ліку. Просто гэта тэндэнцыя, якую ён заўважыў, і ён пачаў біць трывогу з гэтай нагоды, бо людзі, яго цікавіла это найперш з пункту гледжання так званых ісламскіх тэрарыстаў. Але калі паглядзець на сітуацыю з абменам інфармацыі, у тым ліку абменам інфармацыі ў сацыяльных сетках, нешта ў гэтым ёсць. Калі паглядзець у Facebook, то окажется, што сярод маіх аднадумцаў ніхто не лічыць так, што нейкая пэўная пазіцыя. Але усе лічаць так, што. І калі я выходжу на вуліцу, я стыкаюся з тым, што чамусьці не все думаюць так, як мне здавалася в інтэрнэце. Таму, можа быць, мне не вельмі комфортна знаходзіцца на вуліцы і размаўляць там у транспарце ці дзесьці пра тое, чый Крым і гэтак далей. Вот. Теперь то, что подрыхтовал, принес у Дзюбачцы сюды, закончилось. Мы можем протягнуть гутарку, поговорить. Я одразу скажу, что мои презентации доступны на планшере Павло Буковский «Далёка в бездности», а вот этот адрес, на жаль, он помылковый, на его не звертайте увагу. Добро? Я Оксане дошлю правдивые адресы, и можно будет знайти эту презентацию, клиент кому будет користуватися. Дякую, Павлюк. Питання і працяг назвав, які були, зараз вельми доречі. Мне здаецца, што не вельмі такая слушная думка, это падзяляць традыцыйныя і нетрадыцыйныя методы з гледзяча фінансавага уваходу на рынок, то, па-першае, мы не прызвычаіліся да таго, што сайт нічога не каштуе, да, то бок ты ў інтэрнэт выйшаў і напісаў адразу нешта, а ці па газету трэба, значыць, выдаваць, там, друкаваць і все астатняе. Насамрэч, распрацоўка сайта таксама каштуе вялікіх грошай, і, в прынцыпе, і падтрыманне яго ў тэхнічным стане, нейкія змены, якія ты можаш уносіць і ўсё астатняе. А па-другое, друкаваныя медыі, яны ўсё ж такі застаюцца больш зразумелымі, напрыклад, беларускім буйным рэкламадаўцам сёння і зараз. І такім чынам пры падыходзе, таким уздумлівым, мы можем профинансовать выдание нашего часописа, например, за кошт того, что мы знойдем рекламы достаточно для того, как вывести в ноль певный наклад. С интернетом, это зробить складание зараз. Слушно, але ёсць одна вещь. Работка шла про уваход на рынок. Зрабіць сайт каштуе 300-600 евро. Тэхнічна. Наполніць яго, колькі людзей працавала. Я ведаю шмат праектаў, дзе працуе адзін чалавек, і яны прыбытковыя, і гэта ёсць. Выпусціць газету кшталту газеты «Беларусы і рынок» у месяц трэба 30 000 евро. Это адрозненне. А кошты у вас штат редакції? Гэта праблема. Штат мусіць быць зараз уже меней. Так. Але я просто для параўнання кажу пра тэндэнцыі. Традыцыйныя медыа каштуюць боль. І вось, может быть, я марно прогортал презентацию про тенденции в медиа. Традыцыйныя медыа зараз выязджаюць з хмарачосаў, дзе яны сядзелі, у больш сціплыя будынкі. Яны уже не плацяць такіх вялікіх заробкаў і скарачаюць штат. Чаму? Бо яны ўжо менш зарабляюць. Калі браць, вы узгадалі пра часопісы. Рэкламадаўцы крышечку посмеиваются зараз наших глянцевых часописов, бо что не часопис, яны все окупаются, але ніхто не може полічыць іх аўдыторыю, бо яны невядома як распаўсюджваюцца. Вось калі сацыолагі все ж таки дойдуць рукі і палічаць гэтую аўдыторыю, магчыма, большасць гэтых глянцевых часопісаў окажется не мела аўдыторыі і реклама была не патрэбная там. Разам з тым в інтэрнэце, уже калі ўжо казаць пра адрозненне, в інтэрнэце аўдыторыю лічаць, і прынамсі ёсць інструменты для гэтага, і сітуацыя як з глянцевымі часопісамі, дзе можа быць прыдуманыя наклады, прыдуманая аўдыторыя, будзе немагчымая. Гэта якраз такі хіба інтэрнэта. Я не думаю, што это хіба. Калі ты ў інтэрнэце маеш сайт і кажаш пэўнаму рэкламадаўцу, што у цябе 100 000 праглядаў, ён ідзе на
лічильник, і бачиш, що тебе 3000 проглядаў, і ён одразу тебе адмаўляе, так? А калі ты редагуешь часописы, кажешь, что тебе на класс 1000 часов никто не прошел, 100 000 часов. Это очень хибо, что складано план Ну так, але разом з тим, в доінтернетські часи я ведаю одного чоловіка, який отримав грант від латиноамериканських анархістів, випускав газету в двох особниках, одну досилав грантодавцю, а другую почував собі, раптом мені ще лист напишуть. Ну, це так само могли подманивать. Дякую. Зараз просто против немножко этого, альбо в сторону, я не веду. Я розумію, що можна мірковувати, можна, наверное, потрібно, і навіть цікаво було б поміркувати, яка, махчиму будучиню традиційних медіа, тобто тих, які там здорові, на яких можна моду там создавати, або яке товариство охорони історичної спадщини, какое-то вижило, так, нечто специфічне. Але ж ось для мене гэта экономічны аспект это один аспект, а другі ён звязаны з тэмай лекцыі і таго, што вось гэтыя ўсе змены, якія адбываюцца, якія ўпісаныя ў розных тэндэнцый эканамічныя, бізнесовых зменаў бізнес-мадэляў, змену пакаленняў генерацыі, якія карыстаюцца з іншым, глобалізацыі, вся гэта красота. Што гэта азначае для журналістыцы і якія выклікі самой журналістыцы, як не ведаю, пэўнай прафесіі, з пэўным этасам, з пэўнымі правіламі і нормамі, якія выклікі гэта ставяць да гэтага. Не толькі да таго, як зарабляць грошы, як выжыць у гэтым міры, у эканамічным сэнсе выжыць, а да прафесіі як такой. Бо зразумела, што мяняецца много ў самім змесце, у саміх нормах і правілах. Я ваше меркаванне на гэта пачуць, я разумею, што гэта немножко убок от того фокуса. Это не тычыцца, конечно, медыаспажывання, але выкліка ў традыцыйнай журналістыкі тычыцца. Зараз журналист не может себе дозволить сказать, что не умеет фотографовать. Совсем недавно это было магчыма. Сегодня что? Фотографовать. Хотя насамрэч реально трэба адрозніваць человека с фотоапаратом и фотограф. Але журналист зараз уже не мае такой, так скажем, магчымасці адмаўляцца зрабіць фотаздымак, які будзе просты прахадны фотаздымак, асобы, якую ён сустрэў. Акрамя таго, журналіст раней абавязкова абапіраўся на запісы ў блакноце. І вот зараз, калі я праводжу трэнінгі для журналістаў, я заўсёды кажу пра блакнот, мне не верыць, што ім трэба карыстацца. Але блакнотам карыстаюцца, папяровым блакнотам, карыстаюцца дагэтуль інфармацыйныя агенцтвы. Чаму? Таму што можна хутчэй апрацаваць інфармацыю. Калі браць заходнія медыа, то ёсць спецыяльныя, не ведаю, ноутбукі, напэўна, гэта, ці планшеты для больш хуткага запісу, там іншая клавіатура, для стенаграфавання. Ім таксама карыстаюцца. Але ўжо, калі браць англійскую мову, абсалютна нармальна працуе зняцце тэксту з аўдыо. Калі сутыкаліся у тым ліку... Что? Я бачила з блокнотом народного підприємства, а не з диктофоном. Все информацийщики дагэтуль карыстаюцца блокнотами. Апімутым, конечно. Почему? Потому что блокнот можно записать и тут же передать, а потом дослухать детали и добавить. Калі браць людей, які ходят на пресс-конференцию, они не заўсёды информацийщики. Кроме того, есть те, кто працует в информационном агентстве, им трэба передать праз 10 хвілін пасля заканчэння або нават па працягу. Ёсць журналісты, якія прыходзяць на наступны дзень, пішуць, ёсць тыя, я працую в тыднёвіку, якія разважаюць, што можна і праз 2 тыдні напісаць. Мы же прааналізавалі ўсё. І гэта нармальна. Але як адлічыць інфармацыйшчыка ад усіх астатніх, калі мы сустракаемся на пресс-конференцыі? Бо я зразумела, што гэта пра кампетэнцыі, некае выкарыстанне новых тэхналогій, якія там все-таки там ёсць яшчэ шмат. Зараз ужо журналіст мусіць ведаць, як карыстацца кампутарам. Прычым карыстацца менавіта па-сапраўднаму. Ведаць, як карыстацца віртуальнымі так званымі пейджерамі, скайпам карыстацца, вайберам карыстацца, электроннай поштай уже забываюць. Ужо шмат хто не карыстаецца электроннай поштай, але журналісты мусяць іх карыстацца ўсё роўна. Мусяць карыстацца рознымі тэхналогіямі, якія дапамагаюць пазбаўляцца ад спама,
думаць пра тое, як абараніць камп'ютар ад вірусу. Раней гэта рабіў чалавек адзін в рэдакцыі. Цяпер гэта мусіць рабіць кожны, бо у кожнага там 5-6 прыстасаванняў, якія трэба абараніць. Пакуль што не все это робяць. Вось недавно я размаўляў з адным спецыялістам па бяспецы інфармацыі, ён размаўляў з адвакатам, якая разважае, як мне абараніць свае прылады, і прынесла, паказала свой планшет, з якім знаходзіць у следчай изолятор. У яе няма пароля. У яе скайп открывается просто. Ну так, все добре. Ну просто чалавек нарэшце падумаў, што это трэба рабіць. От журналісты таксама нарэшце пачалі пра гэта думаць. Ну, мне кажется, вот разница между традиционными и новыми медиа, она как бы лежит вот в этих словах. Традиционное и новое. То есть к одним просто привыкли как к чему-то существовавшееся до их рождения, а что-то появилось, как вторглось в нашу жизнь. Ну и вот правильно там, вот вы говорите традиционное там, и новое. Вот, а спросите вот этого цифрового аборигена, для него это что традиционно? Ну, он родился при интернете, да? Для него традиционный интернет. Окей. И вы правы. Тут есть одна штука, про которую я так вот проскочил и не сказал. Вот я еще памятаю, як по радио были новины. Вот моя дочка думает, что просто были новины. Сегодня на FM-диапазоне в Беларуси новинов фактично нема. Того, что мы называли новинами, и то, что уплывало на наше життя. Сегодня там есть про пробки и про надворье. Плюс официозки, які не цікаві, и забавы. И реклама, да. Гламур. Окей. Коли ранее на всех FM-станциях спочатку были службы информации, которые реально пробовали собирать информацию. Они не читали поведомления Белта, и они не только агрегировали что-то из интернета, и они реально робили информацию. Зараз это им уже не потребно. Чему не потребно? Да, у нас тяжкая країна, де є шмат обмежувань. Але акрамя того, адтуль сыходзіць реклама у іншыя сферы, і станція мусіць скараціць выдаткі. І што ідзе пад скарачэнне? Тое, што менш патрэбна аўдыторыі. Аўдыторыі патрэбна музычка, яна амаль нічога не каштуе. Праца журналіста каштуе. Значит, журналіст, які збіраў навіны для радыё, становіцца менш запатрабаваным. Я прошу прощения сейчас. Можно я просто я вот вообще не понимаю разницу между новиной, которая собрана для радио, и для интернета. Вот с точки зрения способа сбора этой информации, обработки, упаковки там, и подготовки к... Окей, Иван, я потлумачу не з тих питань, що ви сказали, а з пункту гледжання штатної единиці, якому заплатять заробок. Вот был журналист, якому платили заробок за то, что сходит на пресс-конференцию, возьме интервью у когось, про нечто подумає, поприсутніче на некій події. Зараз на FM-станціях таких людей нема. Потому что они остались... Бо вони дорого коштують. Так кто-то же должен послать журналиста. Это робить іншие. А FM-станции... Вот у кого есть хорошие, то ты робишь. FM-станция уже не думает, что такой человек потребен. Я прошу прощения. Про это мы можем поговорить еще позднее. Есть... Ось я трохи з вами не соглашусь, потому что на кожной радиостанции, я на русский причем, Пожалуйста. все равно есть 1-2 журналиста, которые ходят и собирают информацию. Но что касается конкретно аналитического радио, скажем так, то осталось одно, я считаю, это Беларусь-1, если я не ошибаюсь, где есть штат квалифицированных, опытных журналистов, которые ходят и собирают информацию. А что же касается остального, я с вами опять-таки соглашусь, что это все вот эти вот радиоточки, скажем так, и каналы, они как большой мыльный пузырь, который в один момент просто лопнет, потому что в данный момент они все несут одну и ту же информацию. Вот. И сейчас они уже делятся как бы частные и бюджетные, то есть государственные. И эти государства, они пока, скажем так, имеют деньги свои, свободные, насколько это можно назвать. И однажды пузырь лопнет, и потом каждый уже будет выживать сам. Я частково з вами згоден, частково не згоден. Так, Белтелерадіокомпанія сапраўды утрымлівае журналістаў, які робяць навіны.
FM-станцыі ўжо фактычна гэтага не робяць, бо можна ім все засталося толькі чытаць навіны, якія набяруць у Белта і в інтэрнэце часткова. Калі браць заходнія рынкі, то на FM-станцыях там адбываецца роўна тое ж самае. Але ёсць мадэлі, у якіх навіны выжываюць. Это конвергентная журналістыка, калі одна редакція працуе адразу на некалькі пляцовак. Вось у Беларусі ёсць только намёкі на конвергентную журналістыку. Яшчэ няма сапраўднай конвергентнай журналістыкі, бо ёсць станцыі, якія быццам бы радыёстанцыі, але фактычна яны больш патрабляюцца як больш наведванні як сайта. Ёсць газеты, у якіх ёсць канал на YouTube і так далее, напрыклад, тая самая наша Ніва. А ёсць сённяшні прыклад Савецкай Беларусі і Альфа-радіо, яны будуць даваць, калі гэта будзе рабіцца правільна, гэта будзе карысна для папяровай газеты і для радыё, калі яны будуць даваць спасылкі адно на другое. Але нармальнай поўнай мадэлі такой у Беларусі няма. Калі браць конвергентныя медыа ў іншых краінах, у прынцыпе, адзін журналіст схадзіў на нейкую медыа-падзею, і ён зрабіў матэрыял для ўсіх гэтых пляцовак. Дзесьці ему дапамаглі там, бо штосьці трэба было зрабіць хутчэй. Вось там гэты універсальны журналіст, каштуе ён даражэй, але з-за таго, што не трэба было адпраўляць 5-10 чалавек на медыа-падзею, атрымліваецца эканомія. Вось да гэтага ідзе працэс. Але мы зараз гаворым пра тое, як гэта ўплывае на працу журналіста. Журналіст мусіць цяпер вучыцца быць універсальным салдатам, і гэта складана. У меня еще такое питание, которое дозряет. Я зачеплюсь за вашу працу про радио и про то, что новини возникают из некоторых радиоканалов. Так уже 10 годов внимается. Возникли, скажем так, за экономичной недосходностью. То есть убирается то, что найменьше цікаво публиці, і гэта навіна. Ось гэта питання, яке мене цікавить уже доволі давно, особливо коли ми говоримо про Білорусь, про білоруські медіа, особливо про те, які, як ви казали, живуть не ринкової моделі. А такой ось ті, хто родить медіа, довідуються, що цікаво, а що не цікаво публіці. Ось, я розумію, як гэта традиційних медіа, особливо в традиційну епоху робилося, тобто там газети покупаються, значить, они пишут то, что добро. Хотя там, что там внутри этой газеты добро, а что древно, так само еще большое питание. Але ж есть там некие такие объективные показчики, які нам дає там зрозуміти, як там наша медіа-стратегія, ці впливова, ці впливова вона розвивається. Але ж ось коли ми живемо в таких схемах, коли ми називаємо медіа, які другим чином фінансуються і за кошт другого там живуть, откуда вже довідуються ті, хто робить медіа, що цікаво публіці. Ми все орієнтуємося на цей спрос, але ж яким чином ми його ведаємо. Оксана, тут гэта залежыць уже не ад медыа-выдаўца хутчэй. Вось калі браць традыцыйныя медыа, неважна, это была газета ці тэлеканал, у тэлеканала таксама рэйтынгі вельмі шмат уплывалі, што колькі каштуе. Там было важна, што трэба гледачу, чытачу, спажыўцу. Вот калі браць не рынкавую мадэль, то важна таму, хто плаціць грошы. І калі гэта не рэкламадаўца, это была бы лепшая магчымасць. Ёсць бюджэтныя грошы, ёсць грантаўскія грошы, ёсць розныя грошы. І вось тады ўжо атрымліваецца, нам не важна, што насамрэч думае чытач, глядач, слухач. Нам важна, чтобы это спадабалася Васю, Петю і так далей, который дае грошы. Аднаму чытачу. У нас ёсць адзін чытач, атрымліваецца. І вось гэта разбурае рынкавае асяроддзе, і гэта не звязана з новымі медыямі, это звязана хутчэй з палітычнай сітуацыяй у Беларусі. Что говорится, потому что просто назираючи для журналістської практики, якою сама не займаюся, але я часто сутикаюся з гэтым. Я розумію, що я стикаюся з людьми, які насамрэч лічаць, што яны задавальняюць спрос чытача, менавіта чытача. Ёсць даследаванні. Я недавно был на одной конференции, где даследчики распавядали зацікаўленым бакам, з одного боку, тым, хто платить гроші, і з другого боку, тим, хто за гэтыя гроші нешта робіць, яким чынам можна палічыць, ацаніць аўдыторыю. Ну вот, зацікаўленасць у пэўных ракурсах, дзе мы выглядаем лепей, выказвалі адны выдаўцы, рэдактары, у іншых яны казалі, не, гэта не аб'ектыўны паказчык.
Ось нас треба глядзець толькі за месяц, а нас треба глядзець толькі за дзень і так далее. Я просто не хочу называть особого категории. Просто пытание в том, что вот для них было важно все ж таки не изменить себе, как быть больше эффективным и больше цікавым для конкретного споживца. Им было цікаво, как сподобаться. Есть іншая модель, коли так само цікаво, как рекламодавцы поверили, что мне треба звертаться. Ось, знов-таки, это вельмі падобна, але ёсць канкурэнцыя, ёсць шмат рэкламадаўцаў, ну, адносна шмат. І, ў прынцыпе, яны так ці інакш намацваюць, што працуе, якая модель працуе, якая не. Ну, это такая вельмі разнообразная ситуация, она вот новых медиа, я бы сказала. Я бы сказала, что в интернете твой каждый день это твое доследование. Ты там публикуешь 5 новинок, и ты бачиш, на что реагують, на что нет. Але нельзя писать только про то, на что реагують. И есть некое меркование редакции. Там, ты хочешь про это писать, или нет? Потому что есть темы, которые завжди популярны, а это были суммы. Ну там, гроши, мода. Ну, правда. Ось, але, ну, ти бачиш, в інтернеті значно працює. Есть редакційна політика, ви праві, і є редакційний колектив, який думає, що він займається, він слуга громадства, у його є певне відволікання, певна функція. І він тоді не тільки робить те, що докладно буде добре продаватися, він буде ще відсочувати те, що є соціально значним, громадсько значним. Але є і інші варіанти, коли есть СМИ, ну ці не СМИ, каналы коммуникации, сторонки в интернете, які існують, вельмі кепсько існують, коли продаються виключно скандали. І не цікавиться ніякі рутини. Приласка. Ну, конкретно того, что вы говорили, сказали насчет информации. Дело в том, что когда проводится социологическое исследование, у телезрителя, слушателей и так далее спрашивают не, что ему нравится, а что он смотрит. То есть ему приходит и задают вопрос, что вы смотрите? Он говорит, я смотрю новости, телевидение, там, на телевидении я смотрю мыльные оперы какие-нибудь и так далее. Из этого уже ставятся рейтинги, и каналы этим забиваются. А если спросить у людей, нравится ли вам это, никто не сказал, что... Ой, вы знаете, если пытания не такие, всякие, вот за час основания социологии провели пытания уже всеми махчимыми способами, может быть, новое придумать, но про это уже было. Да. Так. Тут есть інший момент. Ось, коли брать, сапраўды, допустим, people-меры, то яны показывают, что конкретно глядел глядач. Коли у человека запытаться, что он глядел, не факт, что он будет казать, что он глядел порнографию, например. Ну, то бок есть человек хочет сдаваться больше пригожим, больше и так далее, и так далее. Так. Нет, people-меры, справді, у них в Беларуси уже використовуються. А есть дёдники глядачов, где, и так далее. Есть и то, и другое. Мне здається, що тут другое, это про одну тезу, яку презентацію так сама озвучували, коли, я сказала так, не отстаивали традиционные методы в сенсе, что коли мы там маем газету, мы маем шанец прочитать не то, что мы хотели, чего мы хотели доведаться, але и нечто, про что мы нават не ведаем, что оно там нас зацікавить, и оно нам потребно, и что в этом роде. И я разумею, что колькость там читачов некого материала, и она показывает затребованность этого материала. Але она ничего не говорит, насамрэч, про то, про что вы не написали. Скажем так. Зараз шматники медіа, які існують в інтернеті, вже заобачили, що до їх заходять не головні сторонки, а з інтернету. І вони бачать, по-перше, по головну сторонку і по пошуку. Заходять в матеріал і бачать там текст. Але любая медіа-криниця зацікавлена в тим, щоб чоловік якомога довжей заставався на цьому ресурсі. І тому зараз усі медіа стараються сбоку, снизу, вообще не чапляйте. Не выпускать. Наверное, не выпускать. Давайте посылки, які можуть тебе зацікавити. Ще нічого таке зробити. Тобто чоловік і в інтернеті так само зараз має можливість прочитати про те, про що я ніколи не думав, що він хоче прочитати. Але ось йому посилка випала, і він такий. І це так само можна отсочувати там угол на ліс, яким ще нічого. Мне здається, что все-таки тут больше складная проблема, но, напевно, мы ее не завтра нарковывать. Коли есть еще до змеи, большой Иван,
Да. Ну, тут вот, возвращаясь к теме, чтобы там уже не спорить традиционно и нетрадиционно, вот сменной моделью метода проживания. То есть, есть как бы базовые модели, читать, слушать и смотреть. Я думаю, они не изменятся. Правда, что как бы, пощупать еще, хотелось бы, да, там, в некоторых случаях, там, поприсутствовать как бы лично, да, там, но было в ходе самой этой презентации было сказано, что городские жители как-то там стараются сократить контакт с новостями, там, то есть людей с деталями. С деталями. То есть они как бы меньше времени на обработку конкретной новости. То есть читают короткие тексты, грубо говоря, так. С одного боку короткие тексты, с другого боку любить подсумование. Вот. И хотелось бы как бы так, ваше, может быть, авторское предположение, какое идеальная как-то подача информации с этой точки зрения. То есть, если подсуммировать эти все там, привычки, да, то есть, как-то, допустим, там заголовки, там, или заметки длиной, там, але мне падаецца, што это будуць танцы з бубном. Я буду оказывать, это будет шаманство. Ёсць мадэлі, якія адпрацаваны і яны вядомы. І пра кожную з іх можна расказаць, якія мусяць быць заголовкі ў такім выданні, ў такім выданні, які ліды, і так далее. Все это это меняются. Вы говорите, модели распространены, они традиционные. Есть. Вот я про это и говорю. Вот есть модели, которые распрацаваны и вядомы. Есть модели, які зараз намацаюцца. Напрыклад, мне падабаецца вельмі канцэпцыя другого экрана. Вот чулі про такую канцэпцыю ці нет? Вось я, напрыклад, гляжу футбольны матч, допустим, по телевизору ці з дапамогай вялікага камп'ютара у мяне ёсць смартфон планшет, дзе я раптам захацеў спраўдзіць, што за нумар у такого-то футболіста, и мне заодно пропоновали набыть ягоную майку, бутсы, там что-нибудь еще. Вот это, здаецца, фантастика. Але уже зараз показывают мультфильмы для американской аудитории, для детящей американской аудитории на планшетах, где эта модель уже реализуется. Стоит программа, якая распознае по гуку и по іншых показчиках, там есть специальные сигналы, які мультфільм зараз глядзіць дзіцёнак, і яму адразу ж прапануюць все гэта набыць. Это ўжо працуе. Гэта мадэль зусім не укладваецца в канцэпцыю «я гляжу» ці «я слухаю». Гэта ўжо все перамешана. Але гэта робіцца не ад добрага жыцця, а таму, што трэба нейкім чынам зарабіць грошы, бо мультик уже не прадаецца. Яго ўжо нельга прадаць як касету, яго можна прадаць рекламай на тэлебачанні, але ўжо там крышачку мяняецца спажыванне. І трэба, каб дзіцёнак все ж таки набыў там нейкія лялькі, там щось падобнае, тады аплаціць працу студыі, якая зрабіла гэты мультик. Ёсць іншыя рэчы. Вось тая ж самая папяровая газета, магчыма, былі спробы «Комсомольская правда» рабіла, калі там можна было разглядаць галаграмы, прыкладалася. Ёсць выданні, якія давалі нешта панюхаць, глянцавыя часопісы прапануюць шмат пробнікаў. Часопісы, якія прадаюць нешта пра камп'ютары, пішуць, яны прадаюць антивірусы і іншыя праграмы дакладаюцца да іх. Гэта прымушае чалавека быць лаяльным, вяртацца і так далей, але гэта таксама іншае спажыванне. Я не просто читаю часопіс, я яшчэ іду на сайт гэтага часопіса, бо мяне туды паслалі, там ёсць болі. Я атрымліваю фільм разам з часопісам, які буду глядзець, не буду глядзець, невядома, але ён ужо мне дадзены. І я атрымліваю карысныя для мяне праграмы. Ці умоўна карысныя. З'являецца пытанне, ці мае ўсё-таки ўжо дачыненне да сродкаў масавай інфармацыі і камунікацыі. Да камунікацыі дакладна мае. Зусім другі. Да вырабу навін не заўсёды мае. Так, апошняе, напэўна, на сёння ўжо рэпліка. Калі апошні пытанне, тады яго пачну са слова «добрый вечер». Добрый вечер. Уже амаль праз месяц з наступного года у России пачынае дзейнічаць закон, які забараняе на камерцыйных кабельных каналах, якія прадаюць платным гледачам, усялякую рэкламу. І вядома, гэты закон цалкам змяняе весь кабельны рынок,
І у гэтых умовах пачынаюць, мне так падаецца, што я туды гляджу, пачынае дзейнічаць цалкам застаецца адзіная мадэль інфармацыйна незалежна канала ДОЖ, які прапануе падпіску гледачоў, які прапануе зараз радовые розныя нейкія мерчы, нейкія набыць там нейкія сумачкі-торбачкі з вадымі дажджоў. І, так ці інакш, пры ўсім гэтым, гэта ужываеш разам з рэкламай, але не менш шмат лодцы ДОЖ існуе, і так інакш з рознымі праблемамі, але ж ўсё ж такі можа рабіць незалежны канал. Пры гэтым, вядома, ніхто дакладна з адсоткаў сказаць не можа, але ж падаецца так, што ўсё ж такі без нейкай рамкавай падтрымкі, а менавіта проста абіраешся на сваіх гледачоў, нейкі спрабуючы працаваць камерцыйна, дакладна, як бачна, у расійскіх умовах гэта таксама складана, як у Беларусі. Пры гэтым мы бачым, што ў Беларусі такая мадэль, яе няма, тому ёсць пытанне, як вы лічыце, ці гэта мадэль наогул можа в Беларусі спрацаваць як-небудзь, а калі не, то чаму нам гэта не хапае? Дякую за пытанне. На жаль, коротко отказать на его немагчыма. У меня есть целая презентация на гадзіну, напэўна, про монетизацию контента и разные модели, які выкарыстоўваюць на Западе, в России, в Украине и так далее. Калі ёсць охота, просто я могу даслаць на спасылку вам, и тогда можно будет больше предметно казаць. ДОЖ спрабуе выжыць. Як тая жабка, якая трапіла вяршкі, спрабуе збіць, как выжыць. Тое, што яны робяць, не все працуе, мякка кажучы. Але сапраўды ёсць людзі, якія плацяць дастаткова вялікія, нават па маскоўскім меркам, грошы за тое, каб пастаяць за кулісамі і паглядзець, як Ксенія Собчак здымае перадачу. А яны нават не за тое, што з ёй пагавораць плацяць, а то, каб паглядзець. Сапраўды нехта набывае там нейкія цікавыя рэчы з інтэрнэт-магазіна, але это разовыя пакупкі. Падпіска, якая ёсць у Дажджа, яна ўжо правалілася. Яны адзін раз выбілі слезу у лаяльнай аўдыторыі, і людзі адзін раз заплацілі грошы, а пасля гэтага гэта мадэль ўжо не стала працаваць. Бо яны не прапануюць такі прадукт, які прымушаў бы людзей, што вот это адзіныя канкуренты, што яны адзіныя на рынку. Ёсць іншы, і той же самы тэлеканал РБК ёсць, які робіць нешта падобнае. Там можна казаць пра акцэнты, але нешта падобнае. І ДОЖ мусіць вяртацца да нейкіх іншых мадэляў. І яны прыдумалі, што вы можете заплаціць за падпіску, і вы станеце ваходзіце в нашу назіральную раду і можете ўплываць на наše рашэнні. Это увогуле атрымліваецца, в розніцу прадаецца рэдакцыйная палітыка. Але гэта таксама не спрацавала пакуль што. Вот зараз Эхо Москвы хоче выкупіцца ў Газпром Медиа, каб захаваць рэдакцыйную палітыку. А зараз Газпром Медиа может купіць Дождь і змяніць рэдакцыйную палітыку. То бок, все гэта вельмі складана, і канкрэтнага аднаго адказа не існуе. Але калі браць беларускія мадэлі, то хутчэй за ўсё, вось я гляжу на новае пакаленне, якое не задумваецца, набывае тэлефоны для смартфонаў, плаціць за нават па заведасць ужо плата за танчики была большая, чым набыццё билетов в кинотеатры за год. То вот я гляжу на гэта пакаленне, якое хутчэй за ўсё прывыкне і за нешта будзе плаціць за нейкія прадукты, у тым ліку в інтэрнэце. Тым больш, што на смартфонах і планшетах плаціць стала значна прасцей. Я памятаю, калі Пётр Марцев спрабаваў людям прапанаваць падпіску на сайт, і трэба было напісаць вялікую квітанцыю, схадзіць в універ... Людзі тады не ўмелі плаціць за прадукты в інтэрнэце. Это было складана. Тады было некалькі лаяльных чытачоў, якія это зрабілі. Зараз людзей, якія нешта плацяць за прэміум прадукты, так бы мовіць, Doing Business Review, напрыклад, ці Pro Business на Тутбае, яны ўжо існуюць. Я не ведаю, ці шмат іх. І яшчэ адна мадэль партнёрства. Але пра гэта можна казаць бясконца. Але ж вось такое ж апошняе пытанне пад самы занавес. Бо здаецца, што вы слухаючы ўсё, што распавядаеце, то, што мы дыскусію захоўваем, тое, што мы зараз называем традыцыйнымі медыа, то бок газеты, тэлебачанне, радыё,
гэта тое, што вось не пасуе гэтаму развіваючамуся міру і тым тэндэнцыям, якія нас захоплююць. Але ж мне здаецца, што у вашым тоне і ў самой убранай тэмы адчуваецца некае жаданне такі захаваць гэту культурна-гістарычную спадчыну і застаць на сваёй жыцці. А што каштоўна? Што каштоўна, што галоўна застаецца у гэтых традыцыйных спосабах, у гэтых традыцыйных метадах, чаго раді мы павінны клапаціцца пра тое, каб яны засталіся, і каб не сталі зусім дыджитал-персонамі. Не. Мне падаецца, што зараз неслушнае пытанне. Бо сапраўды нельга правесці мяжу паміж традыцыйнымі і нетрадыцыйнымі метадамі. Ну просто немагчыма. Калі казаць, што медыа, якія працуюць толькі ў папяровым выглядзе, гэта традыцыйныя, то што такое тэлебачанне? Вось зараз в России регистрация интернет-СМИ отбывается в якости выключения, это и быцем бы это телеканал, только там прочерки ставятся, частоты там и что-то такое. Просто немагчыма знайсці вызначэнне, што такое интернет-СМИ, і вот любого в Беларусі таксама не знайшлі гэтага вызначэння, его не знайшлі пакуль ва ўсім свеце, но і в Беларусі таксама. Ёсць апісанне, ёсць падобныя рэчы, перыядычнасць, там, зварот да неабмежаванай аўдыторыі, але тое ж самае з блогамі, сторонкамі сервіснымі. Это все складана. Таму ўзнікаюць у міры, просто адбываюцца мутацыі. Адбываецца мутацыя, і вось таму я больш гляджу на канвергентныя медыа. Просто конвергенция – это магчымасць редакции, якой ёсць традыцыя, захавацца ў новым свеце. Вот Newsweek перастаў быць друкаваным, і што? А камп'ютарныя весці в Беларусі перасталі быць друкаванымі, і што яны існуюць? Только яны па-іншаму навучыліся зарабляць грошы. Вот Пресбол таксама шмат рабіў у гэтым накірунку. Ну, просто про гэта трэба думаць. Але не значит, што знікнуць друкаваныя. Ну, вот заўсёды будуць людзі, каму будзе это зручна. Акрамя таго, ёсць распрацоўкі электроннай паперы. Вось чым мне не падабаецца чытаць з экрана кампутера там, ці планшета. Я выбираю букридер, дзе мне не свеціць у вочы. Вось калі мне не будуць свеціць у вочы, мне будзе неважна, як это зроблена. І, магчыма, газета, якая будзе складвацца як папяровая, будзе існаваць як электронная газета. Уже есть такія распрацоўкі, але яны вельмі дарагія, яны штучны тавар, так мовіць, для эксперименту, а технологии меняются. Вот вы памятаете, как у Беларуси з'явились мобильники? Памятаете, они были великие, дорогие, а сегодня уже в детский садок люди ходят обовязково с мобильником, вот треба ж поведомить маме, что меня покрыли. Бог наш разностайный позволит нам заховать разностайность наших любимых. Дякую великую за эту лекцию, за лекцию первую, что я думаю, было особливо так выглядит. Дякую вам всем за удел, за